Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati ene wi ase a ye wono se wo ye wadwen se ye dua emu mokwaku a esan so eba wawo so ena se wo refon san so a na wahwe eye wo die esan se fo we ne nsa ene nipa die ne ese wahwe ya bewe wia baba bewe wo die aka ho na se wadwen emma eye eso ene dayi hosi ni baby na se ne ho akwakoka eye edwamu na ena mansiminti na ye posi ni no ni din entimi emmemeto eye edwa edem na se de munim eno ye yakwantempon eso ede ne wo behunu no ye police barrier aya na etasisisi ye manche ena ohunye duru wono na hu se barrier ewo honom na ye gina wo se ekimu a kai hu se se nioma ebi ena touchma wo ka ho ana se wan go itu ye rules and regulation bi dia na chese kakra bi die hu behia se wo betua ede ama eya aposifo enye wo mu nyina ebinom na ebusuafo sa ye nioma ekoso ana se nioma wo mu eta ejeje ne no nam so ma ene de posi ni bi de ni tira nkwankwanko yeye odo se wa jiska na wie na so so ono ankasa na de hiade aka driver ni no ewo no na driver ni no ede ne nsam aba betu edwa ebusa se se no hu behia se posi ni na de kodie na aba bedi no ho no obe return back to here because posi ni no na the last money na ewo ne nchen na ode kotofu wo posi ni no eje all because of say enioma bi na wanye de wanye eye ne ye na ebusuafo ansa na ye de enua be ma yi ne nsam no ebeba beto abonte no mekai mo ese Ochade Herbal Center and so you're saying am I a jumedie no eba somo ochade echirema na chesem ya oba obemmo a chese wodie enyoma ma oba ye esipi na ma obema ye enso esipi na esita no ya ade a chese wodie wo laake wo sa nyoma no eho epa edia ebi ne say bema chese wo low spend count bema nkwamwa no chese wo de boss wa na enu anu no joro na wo sania enesa enya de se wo bema yi yetimi bowo aya abasobodi anase yetimi bowo nsamrane de bia ye fro na kwadwo papa na kofi papa chese wo bema ne esua entintimi service mani ye enu ntine mani ntimi mwo eye abodi ese na efata wo cha de se wo pese ye large emfa emodia enie na ehu behia se wo befa ne number ewo screen no eso obansusu a wo pa wo wonsusu wo chefa ewo mu asthma enti hyewa yere na hawa wonsu wo chefa ewo mu na ebiem so diabetes na etete wo entwe mani konko drum pepe so se betwa anan ansa na obeka se na say there bi o se ntempa na wo hu ye no na watu eye eho anamonti hwehwe na kya kwan ewo dansoman ana se ebiem so tamale obetimi so fa ne number ewo screen no eso na woni no atwetwe eye enkomo na ebusuafo yatoa ensem no eso edia na chese abrantie na ensem odi atudwa no chema na wo free eye aflao na no wo ba eye akra ana se enkran na eno na chese wo kokopie mu ewo soga kope no police ni ejina no ka che ne se wo mbo seat belt nti adenti ene se ntoto ye na sika eno be kwaje na eno na police ni ne ka so won fa 200 cedis embra na chese wo tua ye na wona nkwa so kodo hu se phone bi na ring on hwa chese iPhone no 12 Pro Max ibie ejawa ku a chese wa twafufo ma na tonkwa mu ongongo fa posi ni na afre osra na ra ofa na phone embre na ebusia phone mo ma be kwan na menkenkan se de ye nua be ma de ensem no atu dwa no ema no na ye wi a ya toa ensem no also say I was traveling from Aflao to Accra, but when I got to Sogakope I was stopped at a checkpoint by a group of Ghana police team who accused me of not using my seat belt. I begged her to please let me go. It won't happen again, but she refused. She said she is going to seize my driver's license and impound the car to their office. But later, much plea for
But after much plea for about hours, over 3 hours, she decided to collect 200 Ghana cedis last from me, and which was the money I had budgeted for my fuel and other expenses. I gave her the money suddenly and went my way. I was about entering Temamoto Way when a phone rang beside me, and I was surprised to see Apple iPhone 12 Pro Max on my passenger seat. I picked the call only to discover that the police officer forgot her phone in my car. Now she is begging me to return the phone to her. If you were in my shoes, what will you do? Be sincere, because my head dey run rot here, and both angels and demons are whispering things in my ear at the same time. Na ebusuafo say the eni abema nde ne nsem no ababa to edwa eno na je say boss ni no say na phone ababa bedi no ho an the phone abedi eye ono driver ni no ewo na driver ni susu ni 200 cedis akodi post ni no enso so ewo because of say na wombo eye seat belt na ye nim say wa form eye emra na say no no so hu ni say sika na aye de aka ewo ni nchen na so de map post ni no eno ni eye sika na nkode kwa kotofu wo any other expenses enti say no dodo na etu ne fo say ne won ton phone no na che say ne won fa enye den entua eye ni sika no binum so hu ni say de bi say post ni no afomo kra wo kwan bi eso na waye de wagi say sika ndi afinu ho na no nkyere say wo befa eye ne phone no de etua eye eho ekaitan say untimi make it two wrongs can never make a right enunti dodo na susu say one for phone no enko na ebusuafo yen hwedom so obi afom eye emra wombo eye seat belt bia ne driver's license ewu ene nuoma bi esa na se posini wachi no na eye emra kwemu empo no a ye sika ya na wo mo ede to wo no na se chenchina ade na wo mo eye na wo mo edimande di free eye a driver for no ewo no aya na ye ne kwan so a no because obo ha one ne be cancel den driver ni cha 3 good hours na wo gina wo a wo all patcho say ensibiem wo be ye yi or the or next time no obebo eye ni seat belt enso da post ni si want ase a che say enya de so obema ne kwan ama na 3 hours answer na 200 cedis e wo no ho wo ye na agent say okay fine say I can't buy bedroom 200 cedis na eno na wo me ho eno kom me their budget for full on here na say wo so wo gidi am me de amount na boss ni yage na say no phone akaka ni ma efutu oben na wo ne say abantie no onye den over phone nkoma post ni no ana say eni kwan so de koma post ni no do na susu say we de eye na yi akatua na wanya no eno eno no because wan fa kwan pasom energy sika no edi free post ni no eye de eho eno nti no say ne phone no susu akapo driver ni no ho de a na driver ni no emfa ebinum susu say won fa eye phone no enko ma eye post ni no na ebia na eno nam so ama ni 200 cedis ne nsa etimi aka ebusiafo ana montu aposi ni no etu ya enam so ma ene wo no ne phone akwakoka eye driver ni ewe wo so say na wo no driver ni no fa phone nko ana se man emfa nko wadi nche no fa bra ebebetu eja ewo tumaji eja comment section like the videos na share on all the social media platforms as media ene ekria sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram.